number so tsamal tashtele ta taringe gi nyendun di ta spousal sponsorship application di la ya ta anzu khala orta nangmi tadi dige ani interview laura interview ta face contest chores di thola nge kita dorduchi seshichi an number so ya pochin zero na interview la ta ke chesho thangbo ke chesho di application ta best strong go re ani niwa di interview level kabla presentation ani namgyu kida body language ro body language la tappe masira li wor chikro interview kabla ani confidence shu gugore ani chige wa ki interview lendu kala mi gi ani namgyu la shiura li wor ta khunju ki gyajangapchu di namgyu rangi ta midi ki kejam unde shigdu mindula di namgyu khurangane to thuor khunju ki di chigre ta interview di ketang di gyaja shipchus la mato chigi gyaja kyani gyatsamal ketang ge mare ta kai kachini ketang gorsla na ta del thunzen khashi jur ta application di unde redwe yana dinala chik dum ringbo chik yobai na dikanla thodi thiya mangbu chi yoba chik che ani sumba di dikanla yang kunzu ki case kanla relevant mewai na test chik yang chik genda dindi yobai na dikanla kunzu ki thodi di keche thire ta ina khari keche thina matina ta khanda kerangone kerangi drum so shagyo di changsa kya changsa ki kor ki dila ta di inji minji pe masi ki yakpu chi sozo drum di yakpu lo che ta thari chi go di kechimbu shure ta nge thari dela ni kyanzo la nyentun di na la thiwa khande do chi li ta di nge ki chiyom ki thiwa di nge ki deshe kya gi ro ani di nge chiyom question di deshi gap sawe jela ani nge yangyo thiwa mangbu chi nge ta dinde di gi nangla video gi nangla tengi ani number so yakpo chine lo che ani samdang shwe indi di tholan thari chi question peje thuchu geju chi gire odi nge dinan tisha wan number so kan lo che na yu de shemba keje nye de so nye tini ma di sha shin digwa ani len di ringbu kyun gya yo mar ro len di kyun ringbu gya yo mar ta ke chi sho dirta ondi chikre nenga chi ro ani thulo changma yakbo thulo changma chkhön gu gore ani thulo shirt khwa yu kyo inji miji ku gore 아니 진 구동 라우다한테 시라시라 마크네 야가 요래 상부 아니 구동 다 부모이나 추와 로 추와 코나 아니 다차고 요 아니 퍼퓸 마추로 치슬라이 퍼퓸 메오치 키시 퍼퓸 추고나 bad light 마도 추에요 말에 어디 쉐엔 다 남부서 아니 디와레 레치네 세로나 쉐 안 남부서 디와 당부디들에 시로나 And where did you meet your spouse for the first time? Ta kyangi kyowa sanda agro katu tusun kawala tus tangbudi ondi lagorta dig len khargya gors lawai na kyanso 아니 nga dende chigla thangbo thuye di dende chigla thusuns 아니 thuksa di nga dende chi yins ro ta di pet koran specific she go ore ondi chik che ro
pe ringbu dum she goyo mar kunzugi kisi kunzugi yang se she mang go na ani how ani ta yangyo diganli ro ani dela deshi kya shembo mangbu kyuni she yo mar kyuni ondir ta kyangi tiwa dig lendi tarar who proposed right who proposed ani kyangi tangbo call dewachi ya quickly kyanala dewachi sons dishi word who proposed right tangbo tuwe when was your engagement ring given an kyangi tanda tanganzo chigewa ina dik geje tire kenzo changsa gyamna ngazo ta tsikwa ro dewo ro tere tse jiro an di khatu ani dikasa part time chulen lai jiro ta dikang dishi kyana an dingi modi changsa gyawe ni modi days yana naniga tsigo kwere tse di changsa ceremony wedding gi ni modi le ins cheche od dishi tundush gyar tiwa kyune len kyune nareyo mar tiwala ani how often did you talk on the phone kyanata kandes dewa chiyo khatu kyanagi kala orta dewa kandes chigiyos ta kyanagi dewa di kandes chigiyos lawan ta kyanagi karla gu warsana nga phone ki thola dewa chigiyo social media through dewa chigiyo ani how often lo rota ani dunda chigla thema sum yana nima ni yana nima shi yana nima dunda nima tapor shi ani tuzu tundu chigla ya chigiyos samsam kejering bushiyos ta dicha woro o dishe gore 아니 티와 시와 디다 ngawa ni ta tiwa ni chikpa dore ina tidang di yana di shiwa di do tiri yana ngawa ro ani where does your spouse work and how long he or she work there ro can ki sanda di lega kawachi ores ani lega gyuring lo cheres pogla o dikiji tiwire and what does your spouse do for a living right togo karikang kegi res la ora chikpa chikyan ta dingi lega de lengi kyanan karila gors na lega de chigiyos right ondire tiwa de la len kar gyab gors na lega kawa chigiyo la na lega de chigores bangla lega chigores right and dawa thuk du res tarar lendir ta tiwa thukpa di what is your spouse salary ta koge ani la khatsiragi res la ora ani la di ani hourly ani $25 an hour $30 an hour $35 an hour ra dilair okay does he or she like the job ani Quran di lega di gagi dves ra ani ko lega di pe gaudus ra on di lair how do you communicate can dig in the kecha khande shegiyos ani communication khande chigiyos lawaina by phone messaging through social media and WhatsApp on the guni and dewachi yes or the share to a guvadi how old is your spouse what is her date of birth any kolo shipchure any chinda guatari chonga 1957 87 whatever date of birth the rest the lair where did your spouse go to school any high school the elementary school the kawal dores la ta kya nyama laptra kawal dores ko ani dingrim laptra ta ani laptra kasa marim the dingrim the sama de dores ani college de dores this year okay
Okay, tiwa chukchi di. Where does your spouse live? 딱콕 그냥 게 산다 가오 되게 요레스. 아니 Toronto Toronto 되게 요레스. 로 아니 Jameson Avenue. Toronto Mississauga. 오두스 라베레. Do you have any property with your spouse? 그냥 라파게라 캉바 유베스 그냥 게 산다 냠부 캉바 뉴샤교 유베스 딜라고레. 아니 다디 렌라 요아이나 yes I do. 메와베나 I don't. 로 캉바 메스. 다란 딜라에 다 렌 딜다. 셴발렌 자예요 말. 오케이? 다 티와초숨디 when and where did you get married? 그냥 창사 가월 게이 창사 가두 게이 아니 창사 nga 진다 숨베 따리 줄레 갸비스 니 don't issue 아니 갸브사디 녜기 낭 or hotel 로타 가와 갸이 네딜라 딜라야다 렌 specific 마도 갸이 마타 투어줍시디 who was at the wedding 다 그냥 기 창사 갑라 수요스 아니 얘기 빙자 얘기 토부토모 아니 얘기 네버우드로 김제 데수요스 딜라이 What day was the ceremony held on? 아니 그냥기 템데기 단다 템데디 가두 고추레스 로 아니 템데디 따리 ceremony di tari chulares dilair ta thiwa chudu di who was at the ceremony from your side ra ta kherang gi ni changse temde kabla kherang gi phama yore chocho yore ani aja yore an yensen yore dilair who was at the ceremony from your spouse side and 교란기 산다기 초네 파마 수수여스다 로 가서 산다 초는 수수여라고라 캬기 갈랭 갸구르스나 산다기 초니 산다기 파마니 아니 코란조 빈제 아니 수수여나 블라블라블라 딜라이리 오케이 다 티워첩게디 where any friends present 그런 디캅라 그런 게 저보든데 여러베스 라고 창살 아니 yes I do 저보드즈 레이스 딜라베 밍다 딘데 랍슐라멘도 라이요 말 오케이 기시 따디 티와디강라 오케이 how many friends 로 저보 카체스 그기 저보드 레이스 라나타 or 5 of them 6 8 lairo dilair okay simple link jagu marta kya mare were your parents at the wedding if not why not kyangi phama changse kabla us kisi mewaina kharchini yo mares nge phama changsa kabla us lair ro mewana nge phama changsa kabla me dikabla kange den treni songyam yung thu masu yana langa gas kharini je lairwa dilair thinduch were your spouse parents at the wedding if not why not and kyangi sandagi and choki nangmi dizo phama layer wes dilaworo kisille mena kharchin layer mares ani ta soso dishi gyaro dishi thinduch nang gyap gugor okay odi ta tiwa nishisaji di how many brothers and sisters does your spouse have kyangi sandala punche jojo aja kaze yores
Ani there are 6, there are 5 of them. Nga yu, she yu, ro, ani brother ni yu, sister ni yu, ro, di lai, shemba ke kuch lai mar, okay? Ta tiwa nisa ni di, what relatives do you have in Canada, ro? What relatives do you have in Canada, ro? Can gi yang pagala pinche da ani the US la ora Canada la. Ani yes, no. Tiwa dirta len dirta, ro? Yana yu, yana met lair, okay? Have you met any of your spouse relatives? Who have you met and when? Kangi sandagi ani nangmi chone kanala su tu suns tu nyuves ani tuwayo ne kan kadu tu suns su tu suns rota yewa ina pingya sandagi jojo tu sun ro yana sandagi aja tu sun yana sandagi ta relatives ro cousin tu sun ta dilair lane there are specific, okay? Number 2 tiwala lane kan tung lane di ta hora tiwa dil lane di tep war teacher wa ani tanda ngegi tiwa mangbu je ngegi ta dinala kan tudu ngegi ta tiwa kyanzu ki knowledge ma raya chidu ngegi wall luki an di tsangwa siro na inji miji ro pe kechimbure kechisho di lane gyab tu confidence tsere yo mare dirwa ta kashi tiwa dindiligiri samyu la madewa dindiligiri dile tu tomya yo ma hen tora yo mare ani lane gyab madone kyangzin she yo mare ani keche tsomni suye di chuni machi dile khala gore hakumena I'm sorry adi thengi mindu di layer, okay? Tadum di ta tsagzi question di ani di tangbudi. Did you get married to get to Canada? Kyo Canada le chidu chance gya yin bes le ur. No. Canada le chidu chance gya mess di layer. Did your spouse pay you to go to Canada? No. Kyorangi sandagi pesha teswe Canada yungay la pesha teswe le ur. Te masuns layer. Len thagaran. Did anyone pay you to go to Canada? Can shimba mi shimba ni pesha dinde teswe Canada duela dinde teswes no sukhangi te masuns dilair. Did you pay your spouse to sponsor you? If yes, how much? Yes, no. Okay. Ani keranki sandala inare kyota keran thengi digi kerangi pesha te embe kola kisi te na khase te titiwa tangyor ani te yana te sons andiga stress te mena te masons digi ta digi jela tuye di di shue number 2 ani kantudu number 2 di cheku gore sabsab cheche ani nangjong cheku gore dila ani ngege tanda drumshi digi tiwaka ngas chik kyanzo categories kan la kure pena changse kan la chik cherwa ani family members kan la chik che ani common question dinde sum che ani communication between two of you che ro daily ro dizo nam kuech ani relationship question daily re ro dinam tiwa manguchi ani living situation gan la lire ani marriage ro ta dizu gan la ani number 2 di che ku ore di gan la thari che ku ore changse gan la pena changse gan ina changse khadu gan la du gan la o di kabli kyan ani changse gi par khari khari ye la na twer malab na twen go yo mar
ondir okay ta number 1 di jela ngege tiwa ta khang mangma ngege khatse tupdu ngege ani wall tigi number 2 loro chi ani kya ta di chazan cha ko ine kya ani semde chi yo marta marriage ani kya visa rai ki la ka mara ki semde yo mar thezom yo marta di kan confidence yo waina confidence kore susu drum di pe ya hakogu gore kyoga kimi gi relation di hakogu gore kyoga nguni relatives khase yomeda ani kyoga gi date of birth ta ming da tizo hakogu gore lega kawa chigi kawa degi ta tizo pe kechambure kisi relation nguni member ina ani kyoga kawa degi lana a dewa chi degi lawa ina ta kyo changsa gyarlan ki di hamagona kon tesom koro yo marta konzo gi ya application de accept chi koro mar o dezo sabsa naro na ani number so ngege thiwa mangbu chingi ka mangma ji diwala thuni thi dezo changma ani soso ki len sab thadi naro na ani changma la changsa gyamni ten ya yungye dezo changma la ya ngege melam kari yolana ta visa kangi chi mewe thoni ani rawa shows la nge melam dishui ani number so subscribe now na ani thoji che ani bye bye ani next thing yang gyo chik ani kasa ya chinda minda dinde ya di korla ya dinde chizo na la phen dinde yo wa ina nge yang gyo kasa di chi to sample card these chi ani di zero na shwe communication between two of you. How did you communicate? Where is your proof? Who initiated contact? How often did you talk on the phone? Relationship question. How old is your spouse? What is his date of birth? Where was your spouse born? Which country and city? Does your spouse have any birthmarks or scars or anything? What do you call him or her? Education. Where did your spouse go to school? Elementary, high school? How many years of school did your spouse complete? What degree or formal training does your spouse complete? In terms of education, would you say that you and your spouse's educational backgrounds are compatible? Employment. What do you intend to do when you come to Canada? What degree or formal training does your spouse have? Where does your spouse work? What is the name of the company? How does he or she travel to work? How long has your spouse worked there? Does your spouse like his or her job? What is the salary? Living situation. Where does your spouse live? Whom does your spouse live with? At what address have you lived at with your spouse? Is it rental or do you own it? If rented, how long is your lease? How much is the rent? Marriage. When and where did the marriage proposal take place? Was your marriage arranged? When did you get married? Who was at the wedding? What day was the ceremony held on? Who performed the ceremony? Who was at the ceremony for your spouse's side? Were your spouse's parents at the wedding? If not, why not? Did you receive any wedding gifts?
describe them. Family members. Does your current spouse have any children from a previous relationship? If yes, what are the names of and date of birth? Do you have any children from your current marriage? What are the names and date of birth? How many brothers and sisters does your spouse have? What relatives do your spouse have in Canada? What are their names and where do they live? Has your spouse met any of your relatives or friends? When and who they have met? And number two, nyegi di nyedung di ani sewa di toji che shue yi ani tarin di mi ta sudaji na ji pen to wa sho shi che ani melam ta da ani tashi deli shue yi ani subscribe na ro na ani changmalaya tashi dele ani yangyo nyedung jemati la ani jeyu tuji che